Kai ngā iwi o Te Taitokerau, mena he pūkenga whakaari u, kai te kimi te kamupene whakaari o Ngā Hua Toi o Te Taitokerau i a koe. Kai te whakaaturia te whakaari paki pōhewa pūtai ao Reo Māori ko Pūkeko Tuawhā na Hinemoa Baker ki roto i Te Taitokerau. Karo nui atu te titiro a te kamupene whakaari nei ki te ana mata. Ko te whai a Ngā Hua Toi o Te Taitokerau, he whakatū i te whare tapu o ngā puhi hei whare whakaari rongonui i te motu. Kei tū rapua ngā tangata, e tino hiahia, e tino aro ki tēnei kaupapa, ngā mahi whakaari, me ngā paki waitara o mātou. We've got to have something here to pull people back, to make things happen, to have some resources and money, and we need to have a support system and a network for people to come back and work. I titoa e Hinemoa Baker ko Pūkeko Tuawhā i te tau 25, kātahi ka whakamaurihia. E ai ki te kai tito whakaari nei kia Noah Campbell, he ara nui e parahia ana. Tēnei, te rangi, kia whakarewangia ai, ngā Pūkeko tokorima nei. Ko tēnei te wā tuatahi, ko whakarite e mātou ngā uri Māori he whakaari ki roto i te reo. Hei whakāhua ki ngā tamariki taiohi ki roto i tēnei takiwā. I tonoa e Ngā Hua Toi o Te Taitokerau mā Kawiti Waitford hei whakahanga i te reo o te whakaari nei ki te mita o Te Taitokerau. He rangi, i tāria ai e o tātou tupuna o ngā rautau kua pahurea ke rā. For me, one of the priorities is ko te reo. Nā te mea ko te reo e kaue e tēnei whakaari. Me te mea ngā pūkenga o ngā mahi o te whakaari, ka tae te kanikani, ka tae te waiata, ka tae koe, kia kaha koe ki rungi te atamira. Mo Jess Collins, te kai whakahaere, kai tua i te awe māpara o tēnei whakaari, ko te whakaari te huarahi mā ngā kai whakaari hou, e pihi ake ana. We really wanted to work with a tuakana teina kind of whakaaro and have experienced actors in with emerging actors. So we're looking for 16 plus, however old you want to be, come and audition. Ko ngā whakamātautau i tū i te noema nei, ko te rauna tuatahi o ngā whakamātau, ka tū hei āti he mā. Tumo mao harawira, te Ao Mārama.